Ngiye kwirwa neza nshuti bakunzi ba Ishya News TV, reka turebere hamwe n'iki kiriwe kivugwa mu Rwanda ndetse no hanze yarwo. Reka turebere muri bwe ko ku gicamunsi cyo kuwa kabiri muri village Urugwiro Perezida Kagame yakiriye Dr Sania, umuyobozi mukuru wa Gavi, uhuriro ry'inkingo hamwe n'intumwa yayoboye. Ibiganiro hagati y'aba byibanze ku bufatanye bukomeje bwo gushimangira gahunda zo gukingira, kuzamura umusaruro w'ubuzima rusange no kongera amahirwe kuri bose yo kugera ku nkingo. Perezida Kagame kandi yanabonye Professor Mohamed Janabi, umuyobozi wa OMS mu karere ka Afrika, na Dr Brian Chilombo uhagarariye WHO mu Rwanda. Ibiganiro byabo byagarutse ku gushimangira ubufatanye hagamijwe guteza imbere umutekano mu by'ubuzima ndetse no kuri gahunda z'ubuzima zihamye mu Rwanda ndetse no mu karere. Naho kandi mu yandi makuru, ibigo byose bya leta byategetswe na Minisiteri y'Ibikorwa Remezo y'u Rwanda ko nibura 30% by'imodoka bigura zigomba kuba zikoresha amashanyarazi gusa. Mu ibaruwa ry'umunyamabanga wa leta muri iyo minisiteri igena ibyo bigo byose, avuga ko icyo cyemezo kigamije kwihutisha gahunda y'u Rwanda yo guhemukira ku buryo gutwara abantu n'ibintu bitangiza ibidukikije no kugabanya imyuka ihumanya mu kirere. Mu ibaruwa yo kwa 14 Mata, umunyamabanga wa leta ushinzwe ibikorwa remezo Jean Dodier Uwihanganye yasabye abashinzwe ingengo y'imari mu bigo bya leta guhuza gahunda zo kugura imodoka na politike y'igihugu yo kugura ibikoresho birambye. Iri tegeko rije mu gihe ibiciro by'ibikomoka kuri peteroli mu gihugu no mu karere bikomeje kuzamuka, bigatuma amafaranga ya leta ikoresha hiyongera. Litiro imwe ya lisansi igeze ku mafaranga 2938 mu gihe mu kwezi gushije yaguraga 1989, ukuzamuka kutigeze kubaho mbere mu Rwanda. Naho litiro imwe ya mazutu yavuye ku 1948 igera ku 2205. Leta y'u Rwanda ifashe icyemezo cyo kongera imodoka zikoresha amashanyarazi igura mu gihe bene izo modoka zisanzwe zariyongereye cyane mu myaka ya vuba ku isoko ry'u Rwanda. Kugeza mu mpera za 2024 imodoka nk'izo zari zimaze kurenga 7,000 mu gihugu nk'uko imibare ya leta y'icyo kigo ibyerekana. Bene izi modoka kandi zagabanyirijwe imisoro. Munyemeye twekeza hanze y'u Rwanda, ari inkuru ivuga ko igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kiravugwaho gukaza ibitero nyuma y'iminsi mike leta ya Kinshasa na AFC 23 bivuye mu biganiro byatangaga icyizere mu Busuwisi. Itangazo ryashyizwe ahagaragara na AFC 23 riramenyesha abaturage ba Kongo ndetse n'umuryango mpuzamahanga ko amasezerano akurikiranye yasinywe hagati ya Kinshasa na AFC 23 ku butegetsi bwa Kinshasa nta kindi uretse ikinamico kandi bukandagira uko bushatse. Itangazo rivuga ko kuwa kabiri tariki ya 21 Mata saa 11 z'umugoroba ingabo z'ihuriro ry'ubutegetsi bwa Kinshasa zateye ibisasu mu gace gatuwe cyane Kibati no mu nkengero zayo muri teritwari ya Masisi koreshejwe drone ya CH4 isenya amazu menshi. Iki gitero kirakurikira icyo kuwa mbere aho kuva saa 9 za mu gitondo kugera ubwo itangazo ryandikwaga ingabo z'ihuriro ry'ubutegetsi bwa Kinshasa zagiye zitera ibisasu mu gace gatuwe cyane muri Mikenke muri Minembwe hakoreshejwe drone z'ubwiyahuzi. Naho dukomeje kuri iyi nkuru yanditswe n'imbaga ivuga ko igihugu cy'Ububiligi biravugwa ko kimaze igihe giha Uburundi umurundo w'intwaro ngo buzabifashishe mu mugambi wo gutera u Rwanda bahuriyemo n'ibindi bihugu. Amakuru agera kuri imbaga avuga ko Burusiya yasabye tega kwifasha muri iriya mugambi kugira ngo bakureho ubuyobozi bw'u Rwanda, iby'ubuyobozi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye bwaje kwemera. Bivuga ko kugira ngo uyu mugambi ugende neza, Burundi bwasabye Ububiligi ubufasha burimo bw'intwaro zigezweho ndetse n'ubwirinzi bw'ikirere kugira ngo uriya mugambi uzacemo mbere yo kubuha intwaro ziganjemo izari zimaze igihe kirekire mu bubiko. N'intwaro zirimo drone zibarirwa mu 5,000 ndetse n'imbunda ziganjemo iziremereye. Bivuga kandi ko Uburundi bwamaze gutegura ingabo zibarirwa mu 50,000 zigomba kwifashishwa muri uriya mugambi. Mugambi w'Ububiligi n'Uburundi wo gutera u Rwanda kandi uravugwa mu bihugu bya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, Tanzania, Angola na Afrika y'Epfo. Andi makuru kandi avuga ko Perezida Antoine Kisekedi wa Kongo Kinshasa ateganya gukora uko ashoboye akisubiza imijyi ya Goma na Bukavu imaze umwaka urenga yarigaruriwe n'inyeshyamba za AFC 23 kugira ngo izifashishwe mu mugambi wo gutera u Rwanda. Amakuru kandi avuga ko ambasaderi w'u Burundi mu Burusiya Therese amaze igihe ahuriza hamwe abarwanya ubutegetsi bw'u Rwanda baba mu Bubiligi kugira ngo nabo bazifashishwe muri uriya mugambi. Reka kandi tubabwire ko ubutegetsi bwa Perezida Donald Trump buri mu biganiro bishobora gusiga abanya-Afghanistan bagera ku 1,100 bafashije ingabo za Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu ntambara muri Afghanistan boherejwe muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ibyo biganiro bije nyuma y'icyemezo Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump cyo guhagarika gahunda yo guha abanya-Afghanistan
byafashije Amerika amahirwe yo gusaba kwimurirwa muri Amerika. Itsinda ry'abantu barenga 1000 bamaze umwaka muri Qatar, ririmo abasemuzi ndetse n'abagize imiryango y'abasirikare ba Amerika, ririmo kandi abana barenga 100. Ni ikinyamakuru The New York Times bivuga ko Amerika yakuye bari abantu muri Afghanistan bajyana muri Qatar kugira ngo ibarinde, kubera ko bari barafashije ibikorwa bya gisirikare cya Amerika mu gihugu cyabo kuri ubu kiyobowe n'abatalibani nyuma y'ingabo za Amerika zivuyeyo. Washington iratekereza kohereza bari abantu muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu gihe igihugu kiri mu bibazo bikomeye by'abimuwe mu ntambara n'umutekano muke imaze imyaka myinshi. Ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku mpunzi rivuga ko abantu miliyoni 8 bari baramaze kuva mu byabo muri 2025, yemwe yiteganyijwe ko bazagera kuri miliyoni 9 mbere y'uko umwaka urangira. Shani Van Driver uyobora umuryango wa Afghani Aveka yabwiye The Guardian ko yumvise amakuru y'uko Amerika azohereza bari abantu muri Kongo Kinshasa binyuze ku bantu bakorana cyangwa begere Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Amerika. Kadukomeze kuri inkuru ivuga ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zarashe zinafatira ubwato bw'imizigo bwa Iran bwitwa Truska mu gikombe cya Peresi. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yatangaje ko ubwato bufite uburebure bwa metero hafi 175 bujya kungana n'ubwato bunini butwara indege z'intambara bwagerageje kurenga aho igisirikare cya Amerika gigoteye ibyambo bya Iran, nyuma y'uko ubwato bwarenze ku mabwiriza yo guhagarara bwari buri guhabwa igisirikare kirwana mu mazi cya Amerika cyarashe aho bwo moteri yabwo. Iran yisi ifatirwa ry'ubwo bwato igikorwa cy'ubwambuzi bwitwaje intwaro zizeza kwimura vuba. Iki gihugu kandi cyatangaje ko bari kurenga ku masezerano yo guhagarika imirwano. Munyemeye dusoze kuri inkuru ivuga ko ikigo cyo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyitwa Virtus Minerals kiri mu majwi nyuma y'aho ubushakashatsi bwakozwe n'ikinyamakuru Reuters bagaragaje ko cyatanze amakuru atuzuye ku burambe, kivuga ko mu bucukuzi bw'amabuye y'agaciro muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Amakuru avuga ko iki kigo cyari cyaratangaje ko gifite ibikorwa byo gutunganya umuringa muri Kongo, nyamara iperereza rikagaragaza ko uruganda bivuga ko rutigeze rugurwa kandi rumaze igihe rudakora kuva mu mwaka wa 2012. Cyakora impuguke zitandukanye zivuga ko hari impungenge ku bushobozi nyakuri bw'iki kigo, zisaba ko habaho gukorera hamwe ndetse no mu mucyo mu gusuzuma neza abashoramari. Ku ruhande rwa Leta ya Amerika yatangaje ko ishyigikiye ibikorwa n'uru ruganda, ivuga ko bishobora gutuma abashoramari bayo barushaho kwitabira ishoramari muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Kongo nicyo gihugu cya mbere gitanga cobalt nyinshi ikoreshwa cyane mu gukora batiri z'imodoka zikoresha amashanyarazi. Nshuti bakunzi ba Ishya News TV, naha dusoreje amakuru twari twabateguriye. N'amakuru tubashimira kuba mwakurikiye. Nari Anita Iradukunda. Dukomeze tubane mu bindi biganiro bya Ishya News TV turimo tugenda tubategurira.